Tariki 17 mweri uyu niguo Boniface Kariuki acemanirie na mutino wa kurathwo mutwe ni obitha wa borithi mucini wa Nairobi ari mihango-ini yake ya kwendia turembeko twa maniuru kana mask. Kariuki uria akoretwo akiamukira urigiti thibitari-ini munene wa Kenyatta riu akirikana hakiri ciake ni ikuite. Andu a nyumba yake maugite maramukirire thimu kuma thibitari-ini uyu ikimoria gwikinyia kuo niguo kwaraniria na arigitani aria maratangikira muturire wa Boniface thibitari-ini uyu. Cia Boni ciothe ironeka ni dead kana ikuite, koguo twakimoragia ciuria igiri ithatu na tonekio medical professional ni makiri uria mathiaga wenyewe na makiuga the lungs kana mahuri make no marahuhia na ngoro yake ni irahura, koguo kiama kia Ngai gitangiringika maundu-ini maya mangi mundu ari gukua hakiri ni toi brain yake haifanyi kazi. Sasa tukujua kuanzia hapo sasa ni gani, tujaambiwa ameondoka, lakini tumeambiwa brain yake haifanyi kazi lakini roho inapiga. Ihinda-ini o riu ni moriti andu a wendi mwega kumateithiriria kwaura murigo uria umakomeire wa marihi ma thibitari kuria maugite thirikari ni yeraniire gukua murigo uyu indi nginyagia riu mationete mundu o wothe uraririria ndeto ino. The hospital bill now is quite higher. We are at 3 point something now, so we are praying and hoping now for the well wishers, because now when somebody has been confirmed brain dead, we know what it means. So the brainstem of Boniface Mwangi Kariuki, it's not working any longer. Kuri uguo ni mathiite na mbere na kuhinyiriria kihoto kia mwana wao kioneke kuona we ari mihango-ini yake ya o muthenya ya kiwira. The only thing we are requesting is justice for Boniface Mwangi Kariuki. That's the only thing we need. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua Waboshi.